Tacho bacho assalamu alaikum. Abdul Gani Loan BMS Kral Purpet Educ Lesson Het Hayer. Class 8 Subject Kosher. Topic Chu Kashir Hans Kim Prani Imars. The subtopic Chu Martin. Srinagar Pet Alpal Sajih Mil Dur Anantnag Islam Abad Pet Pahalgam. Gathan Vajni Vati Dopase Chu Ak Mashur Sarai. Yat matan to Arfi Amasman Bavan to Mats Bavan Vanhancha. Dapa Azbron Bashat Vahi Os Lalta Dat Kashir Hundraz Im Karno Matan Wadarpet Aks Surya Mandar Tamir Ama Puz Morak Hassan Shah Khuhi Hanchu Lekhan Ze Matan Wadarpet Surya Mandar Yat Matan Vananch Os Pando Raz Ram Devan Tamir Karno Prani Mandra Kis Kanyas Petko Lalta Datan Naisar Mandar Tamir Vodar Petcho Akhoshyun Nazar Vuchun Willis Walsanasana God Koh Pat Dankhan Hun Sabzar The Ladar Daryav ki duymi Batipet Khasmun Madan Yus hur Kohan kun Lamanch Wunch Mandras Indian Lub Win Bag te Banana Ami Bagasho Sabzat the Posho said Murimun Purav Karna Amut Ait Nucho Shor Shar न क्रेकनाद इंसान चाहे सुकून तो सरूर महसूस करान मंदिर छ आज वारान मंदिर च पुरने हुन खजर छ 140 फुट जे छ 2 फुट ओसमुत मंदिरस अस कन्यो थंबो पीठ कन्यो मेहराब खलित मंदिरस छ 160 कन्य थंब ٲسمٕتۍ अख थंब ओस 17.5 फुट Zut. Badias Mandras Indian Earth Yemen Thamban Pet Mehrab Khalit Varia Locked Mandar Banan Amd Yemomos Win Junub Tarfa Ak Mandar Mojucho Thamban Pet Earth Potel Khinit Asli Martin Mandruk Sheer Os 8 foot Tahang 5 foot Thazar also 7 foot Imuk Bam Os Gumbadhu Yet Trihis Us Martin Mandrik Put Frat Kanipal Buchichu Harat Yavan The Bajan Shallan Kitkin Chubat Amudin Yum Shal Kimo Kadavar Zoravat Vastakar Insano Cha Akikis Pet Khalit Sip Behnavit Martin Mandras Hish Amarat Tamir Karma. Pois Pazi ye engineering to Vastadi Hund Kamal Martin Mandras Amluk Pandolar Vana. Yet I perch pattern to wound poor kin Mandrante or the Amusmus Pandolar Vana. Tacho Bacho. क्योंकि यह छुन खास पनी जबान यथ मानि वन तीज जरूर कि अलबत्ता कह लफज नंबर 1 शेल वन बज कन शीर गो जेचर हंग गो दरवाज हंग वन थजरस हंग वन बाम गो पे गुम्बंद हूँ बना तथ वन बाम Wuchi yet ken सवाल यम सवाल तो करन जरूरी छ गन्युक सवाल छ मार्टन मंदिर किम ओस तामीर कोरमुत जवाब ये मंदिर ओस पांडव राज राम देवन तामीर कोरमुत ब्याक सवाल मार्टन मंदिर किम राजन कोर नव सर तामीर जवाब ललता दत्त युस कशीर हुंद अख नामावार राज ओस कोर मंदिर प्रनिस कनिस पे नई सर तामीर ब्याक सवाल
मार्टन मंदिर वुचित क्या इंसान हैरान गसान? जवाब, इंसान हैरान गसान जे बजन बजन शेलन कित किन वाट आमुत दिन तो यम शेल किमो कदावार जोरावार तो वस्तकारो अख अकिस पेट खलित खलित थमित। ब्याक सवाल मार्टन मंदिरस क्या आम लूख वन या उर्फ आमस मज क्या वन? मार्टन मंदिरस लूख पांडो लर वन। टाठो बच्चो आज गो युतुई, इंशाल्लाह करो पगह बे मुलाकात। बिहिव खुदायस।